Teninay fandarana famakiana tenin'Andriamanitra. Arahinao eto amin'ny Aki Radio isan'andro amin'ny 12 ora sasany atoandro. Parole de vie, lecture de la Bible tous les jours sur Aki Radio à 12h30. Wort des Lebens, jeden Tag eine biblische Lektüre um 12:30 Uhr im Aki Radio. Iarahanao amin'ny rahavavy aina. Teninay, teny mahavelona. Ny filazantsara nosoratan'i Luka, toko 5. Ny nampahazony Jesosy an'i Petera hazan-drano be. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha nifanizina taminy vahoaka mba hihain'ny tenin'Andriamanitra, dia nijanona teo amoron'ny farian'i Genesarety Jesosy, ary nahita sambo kely roa nijanona teo an-tsisin'ny faria izy. Fa ny mpanarato efa niala taminy ka nanasa ny aratony. Ary niditra teo amin'ny sambo kely anankiray izay, any Simona izy, dia nangataka taminy ataka kely amin'ny tany. Dia nipetraka teo an-tsambo kely izy ka nampianatra ny vahoaka. Ary rehefa nitsahatra ny teny Jesosy, dia hoy izy tamin'ny Simona, mandrosoa any amin'ny lalina, dia alatsao ny aratonareo ahazahoana hazan-drano. Fa Simona namalaka nanao hoe, Tompoko, mandritra ny alina no efa nikilezana iainy, nefa tsy nahazo na inona na inona, kanefa noho ny teninao dia alatsako ihany ny arato. Ary rehefa nataony izany, dia nahazo hazan-drano be dia be izy, ka efa nisy tritra ny aratony. Ary izy nanatsika ny namany, izay teo amin'ny sambo kely hafa, mba ho avy hanampy azy. Dia avy ireny ary nofenoiny ny sambo kely roa, ka efa saiky niletika. Ary rehefa hitan'ny Simona Petera izany, dia nikohaka tamin'ny tongotry Jesosy izy ka nanao hoe, Tompoko, miala amiko fa olomeloka aho. Fa talanjony izy sy izay rehetra teo aminy noho ny haben'ny hazan-drano izay azony. Ary toy izany koa Jakoba sy Jaona zanak'i Zebedeo, izay niombon-draharaha tamin'ny Simona. Dia hoy Jesosy tamin'ny Simona, aza matahotra, hatramin'izao ankehitriny izao dia olona kosa no azonao. Ary rehefa nampiantsona ny sambo kely teo an-tanety izy, dia nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka an'i Jesosy. Ny nahasitranan Jesosy ilay boka. Ary atao an-tanàna anankiray Jesosy, indro nisy lehilahy eniky ny abokana, ary no nahita azy izy dia nikohaka ka nitaraina taminy hoe, Tompoko, raha mety ianao dia mahay manadio ahy. Ary Jesosy naninjitra ny tanany dia nanendry azy ka nanao hoe, mety aho, madiova ianao. Ary ny abokany niala taminy niaraka tamin'izay. Ary Jesosy nandrara azy sy laza tamin'ny olona na dia iray akory azy, fa mandehana hoy izy misehoe amin'ny mpisorona, ka manatera ny fanadiovana anao araka ny nandidin'i Mosesy ho vavolombelona amin'ireo. Fa maika ny elo bebe kokoa ny lazany, dia niangona ny vahoaka betsaka hiaino azy sy hositranina tamin'ny aretiny. Ary niala teo izy, dia nitoetra tany an-efitra ka nivavaka. Ny nahasitranan Jesosy ny lehilahy anankiray marary ny paralysisa. Ary tamin'ny andro anankiray, raha nampianatra Jesosy, dia nipetraka teo ny fariseo sasany sy ny mpanoradalàna, izay efa niala tamin'ny tanàna rehetra ny Galilea sy Jodia ary tany Jerosalema, ary ny herin'ny Tompo dia tao aminy mba ahasitranany. Ary indro, nisy nitondra lehilahy tamin'ny fandriana, izay marary ny paralysisa, ka nitady izay ampidirany sy ametrahany azy teo anatrehany. Ary satria tsy nahita izay ampidirany azy izy noho ny abetsahan'ny vahoaka, dia niakatra teo an-tampon'ny trano ka nanesorany ny tafo tanimanga, dia nampidiny raha lehilahy mba amin'ny fandrianany ho eo afovoan'ny olona, dia teo anatrehan'i Jesosy. Ary ahitan'i Jesosy ny finoany ireo dia hoy izy, raha lehilahy voavela ny elokao. Fa ny mpanoradalàna sy ny fariseo niara-nisaina hoe, iza moa ity miteny ratsy ity? Iza no mahavela eloka fa tsy Andriamanitra ihany? Fa Jesosy nahafantatra ny eritreriny, dia namalaka nanao taminy hoe, nahoana ianareo no mieritreritra ao am-ponareo? Iza moa no moramora kokoa ny manao hoe voavela ny elokao sa ny manao hoe mitsangana ka mandeha any? Fa mba fantatrareo fa ny zanak'olona manana fahefana ety ambonin'ny tany amela eloka, dia hoy izy tamin'ilay marary ny paralysisa, izaho milaza aminao hoe mitsangana dia betao ny fandrinao ary modia any an-tranonao.
Ary tamin'izay dia nitsangana teo anatrehan'ny olona izy ka nambetany fandriany dia lasa nody sady nankalaza an'Andriamanitra. Ary talanjona avokoa ny olona rehetra dia nankalaza an'Andriamanitra sady raiki tahotra indrindra ka nanao hoe efa nahita zavatra mahagaga isika androany. Ny niantsonan'ny Levy, Matio sy ny fanasana tao an-tranony ary ny toriteny nataon'i Jesosy sy ny amin'ny fifadikaniny. Ary rehefa afaka izany dia nandeha Jesosy ka nahita mpamory atao hoe Levy nipetraka teo amin'ny mpamory ketra dia hoy izy taminy, manaraha ahy. Ary nafoy ny zavatra rehetra izy ka nitsangana dia nanaraka azy. Ary Levy nanao fanasana lehibe teo an-trano no an'i Jesosy ary nisy mpamory maro sy olon-kafa koa izay niara-nipetraka nihinana teo aminy. Fa ny Fariseo sy ny mpanoran-dalàna izay teo aminy dia nimonomonina tamin'ny mpianatra Jesosy ka nanao hoe nahoana ianareo no miara-mihinana sy misotro amin'ny mpamory sy ny mpanota? Ary Jesosy namarika anao taminy hoe tsy ny finaritra no mila fanafody fa ny marary. Tsy avy antso ny marina fa ny mpanota mba hibebaka. Ary hoy izy ireo taminy, ny mpianatra Jaona mifadianina matetika sy mivavaka ary ny Fariseo koa mba tahaka izany ihany, fa ny anao kosa mihinana sy misotro ihany. Ary hoy Jesosy taminy, mahay mampifady ny havan'ny mpapakatra va ianareo raha mbola eo aminy ihany ny mpapakatra? Fa ho avy ny andro ary rehefa avoaisitra ny mpapakatra hiala aminy dia amin'izany andro izany vao hifady izy. Ary izy nanao fanoharana taminy koa nanao hoe tsy misy olona mandritra lamba vaovao analany tapa-damba atampina ny lamba tota, fa raha izany dia mahatritra ny vaovao izy ary ilay tapa-damba nalaina tamin'ny vaovao dia tsy hifanaraka amin'ny tota. Ary tsy misy olona manesy divay vaovao ao anaty sinoditra tota, fa raha izany ny divay vaovao mahatritra ny sinoditra ka ho raraka ny divay sady ho simba foana ny sinoditra. Fa ny divay vaovao dia tsy maintsy atao ao anaty sinoditra vaovao. L'Évangile selon Luc, chapitre 5. Pêche miraculeuse, vocation de 3 disciples. Au nom de Jésus. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Guérison d'un lépreux et d'un paralytique. Jésus était dans une des villes, et voici, un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta. Puis, il lui ordonna de n'en parler à personne. Mais, dit-il, va demander au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Sa renommée se répandait de plus en plus, et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là, assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici, des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards.
Comme ils ne savaient pas par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel le plus aisé de dire, « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi et marche » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, remplis de crainte, et ils disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Vocation de Lévi, Matthieu. Après cela, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi assis au lieu des péages. Il lui dit, « Suis-moi. » Et laissant tout, il se leva et le suivit. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison, et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et les scribes murmuraient et dirent à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Jésus, prenant la parole, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Question sur le jeûne. Ils lui dirent, les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens, jeûnent fréquemment et font des prières, tandis que les tiens mangent et boivent. Il leur répondit, pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront en ces jours-là. Il leur dit aussi une parabole. Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit, car il déchire l'habit neuf, et le morceau qu'il n'en a pris n'est pas assorti au vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement, le vin nouveau fait rompre les outres, il se répand, et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut de nouveau, car il dit, le vieux est bon. Das Evangelium nach Lukas, Kapitel 5. Im Namen Jesus. Es begab sich aber, da sich das Volk zu ihm drängte, zu hören das Wort Gottes, dass er stand am See Genezareth und sah 2 Schiffe am See stehen, die Fischer aber waren ausgetreten und wuschen ihre Netze. Da trat er in das Schiff eines, welches Simons war, und bat ihn, dass er es ein wenig vom Lande führte. Und er setzte sich und lehrte das Volk aus dem Schiff. Und als er hatte aufgehört zu reden, sprach er zu Simon, fahre auf die Höhe und werfet eure Netze aus, dass ihr einen Zug tut. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Und da sie das taten, beschlossen sie eine große Menge Fische, und ihre Netz zerriss. Und sie wickten ihren Gesellen, die im anderen Schiff waren, dass sie kämen und hülfen ihnen ziehen. Und sie kamen und füllten beide Schiffe voll, also dass sie sanken. Da das Simon Petrus sah, fiel er Jesus zu den Knien und sprach, Herr, geh von mir hinaus, ich bin ein sündiger Mensch. Denn es war ihm ein Schrecken angekommen, ihn und alle, die mit ihm waren, über diesen Fischzug, den sie miteinander getan hatten, desgleichen auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gesellen. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, denn von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie führten die Schiffe zu Lande und verließen alles und folgten ihm nach. Und es begab sich, da er in einer Stadt war, siehe, da war ein Mann voll Aussatz. Da der Jesus sah, fiel er aus sein Angesicht und bat ihn und sprach, Herr, willst du, so kannst du mich reinigen. Und er steckte die Hand aus und rührte ihn an und sprach, ich will es tun, sei gereinigt. Und alsobald ging der Aussatz von ihm.
Und er gebot ihm, dass es niemand sagen sollte, sondern geh hin und zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, wie Mose geboten, ihnen zum Zeugnis. Es kam aber die Sage von ihm immer weiter aus und kam viel Volk zusammen, dass sie ihn hörten und durch ihn gesund würden von ihren Krankheiten. Er aber entwich in die Wüste und betete. Und es begab sich auf einen Tag, dass er lehrte, und es saßen da die Pharisäer und Schriftgelehrten, die da gekommen waren aus allen Märkten in Galiläa und Judäa und von Jerusalem. Und die Kraft des Herrn ging von ihm, und er half jedermann. Und siehe, etliche Männer brachten einen Menschen auf seinem Bette, der war christbrüchig, und sie suchten, wie sie ihn hineinbrächten und vor ihn legten. Und da sie vor dem Volk nicht fanden, an welchen Ort sie ihn hineinbrächten, stiegen sie auf das Dach und ließen ihn durch die Ziegel hernieder mit dem Bettlein mitten unter sie vor Jesu. Und da er ihren Glauben sah, sprach er zu ihm: Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Schriftgelehrten und Pharisäer fingen an zu denken und sprachen: Weiß der, dass er Gottes Lästerungen redet? Wer kann Sünden vergeben, denn allein Gott? Da aber Jesus ihre Gedanken merkte, antwortete er und sprach zu ihnen: Was denkt ihr in eurem Herzen? Welches ist leichter zu sagen: Dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen: Steh auf und wandle? Auf dass ihr aber wisset, dass des Menschsohn Macht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Christbrüchigen: Ich sage dir, steh auf und hebe dein Bettlein auf und gehe heim. Und alsbald stand er auf vor ihren Augen und hob das Bettlein auf, darauf er gelegen hatte, und ging heim und pries Gott. Und sie entsetzten sich alle und priesen Gott und wurden voll Furcht und sprachen: Wir haben heute seltsame Dinge gesehen. Und danach ging er aus und sah einen Zöllner mit Namen Levi am Zoll sitzen und sprach zu ihm: Folge mir nach. Und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Und Levi richtete ihm ein großes Mahl zu in seinem Hause, und viele Zöllner und andere saßen mit ihm zu Tisch. Und die Schriftgelehrten und Pharisäer murrten wider seine Jünger und sprachen: Warum esset und trinket ihr mit den Zöllnern und Sündern? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, zu rufen die Sünder zur Buße und nicht die Gerechten. Und sie sprachen zu ihm: Warum fasten des Johannes Jünger so oft und beten so viel, desgleichen der Pharisäer Jünger, aber deine Jünger essen und trinken? Er sprach aber zu ihnen: Ihr könnt die Hochzeitleute nicht zu Fasten treiben, solange der Bräutigam bei ihnen ist. Es wird aber die Zeit kommen, dass der Bräutigam von ihnen genommen wird, dann werden sie fasten. Und er sagte zu ihnen ein Gleichnis: Niemand flickt einen Lappen von einem neuen Kleid auf ein altes Kleid, sonst zerreißt er das Neue, und der Lappen vom Neuen reimt sich nicht auf das Alte. Und niemand fasst Most in alte Schläuche, sonst zerreißt der Most die Schläuche und wird verschüttet, dass die Schläuche kommen um. Sondern den Most soll man in neue Schläuche fassen, so werden die beide erhalten. Und niemand ist, der vom